Pagkakasirohan namin ang boro. Pirma pagki kondol mapastalongan. Saya pirma tadi nuna pinopan niya mang boro na boro namin. Lucu-lucu mana bang kamuan. Lema tutu. Siap ko ninauli, siap ko naringkat di pasar mau jawa ni boro. Pembartu biar aja nabudari deh. Lagu bersama. Mulai kami tulang tangan mana batas sampai pembayaran kami Tuhan mau mengguru kami. Jadi ison nala masuk mahami marite-ite ulus torok rambut ibu kami do satu. Baru pun. Baru aja nanti. Ini pasar yang jauh di kami boras pin, boras ini boras kopi. Baru aja. Kami sudah mau mengguru itu macam kami pengkajian itu nama pemerasan. Mau sedikit nanti permainan. Iya dan pemerasan nanti. Jadi betul. Karena yang kami sudah mulai melakukan lulus ada rumpun. Baru aja. Mau itu tepung. Belum pakai tepung. Ya, begitu. Kita pada si rumah
takas matok kamu na sa luhut at magpanya mong guru namin. Luhut si Kajamungun. Sahat mahamang sarma dua ng guru mau dibuli. Biar matok kang kamu jalan mawa. Sama ni mga guru. Grabe, Apong. Luhut ni sa pangtamahan nito, tulang mo na si William. Suwati ba? Tari mo solusyon. Atas itu dua amat dok, apalagi mau uang udah dua tuh. Pangaw ka Anak mo. ini namporo. Jadi kalau mengenal matu kamu, kalau kamu nggak paling utama. Bagi dia mabagabi tubutan terus kita dua. Ari muna do, gabi nama para mengarik do nama itu. Molo hamu marsi paulo. Sampai di ulau kami, ima ulau memasuk-masuk kamu di hobar tu pasar rumah dua ni aku neno. Sahat mah itu luhut gabi. Apong namin sa luhod na. Nung hubang kilalahot kami sa luhod na, tingkan ni Basa Munay, naro matabutok kami. Ima diulaw parsar maduaw ni ina na huhulong ngayon. Sayang diat ma at kapong at katulang. Di sa luhod na kahatapaso na pinasahat mo na to kami. Totong man yan, boy, mupeok kami sa luhod na. Boy kami mangula, sulon nami dibagasan. Tolong murahan itu kami. Ape raja nami, tidak na dua-dua dan sudah na pulong yang susah papalia dan sudah tuhum pambayanan nami na susadia. No angke ataupun nang Roma kami matapotok kamu na sa luhod na tang na mengatur kami raja nami Gabi ang asa atur kamu ma bersih.
dua asa firma poki bal mapasalongan firma to dita luhut na julu-julu ma anak kapasamutan dibuang kamu na muse ulos sitor rabu ulos nagajang ulos na martuhonan dohot ulos solong dalam hata mulyate natuk dohonon nami tuha muna diha sa luhut na ang kaupong nami asa dohonon masong nidok ni na dua harirang main na namar halto dolo ma namar rugayan nung nga di ba sa hatamu ulos na sigajang rabus ulos na gajang sa marlibag gada mahami oras mahami na madsala marlibag gada ma dihamu na mga liyan at kapong nahami so nga ni ma Punta dengan ulat-ulat itu nang dohok haram. Dilarongan ni masuk batu rubat nami orang ni hula-hula nila bunga-bunga nang babul kami. Bisa lagi natong mangbaru pangibuat kami nami katuhani. gaduh to Asa rohonong mga sa isang gurot na dua-dua. Asa matitipin na si Coruson. Marap ka na si Coruson. Iyon matang ganap Coruson. Iyon malangan kapotan. Udulog kami dakotan at pagalangan mo magkituri at kapotan ng datiyo. Kung nung namin mabuse, gaduh kung gudoyin na pabaga di dulog-dulog ni Huta, magsunula ng rata di Laguna. Marhitit, asin at kalulat ka. Yuluin na Panginoon namin, lupit ang Panginoon ko na. Bilehon, biharmona. Ang Panginoon namin, huwag baso-baso na. yan mga gaduh Sahat matungag ka naman, sahat naman kanadinggan. Itik yun, biar persarna Sarong at kabandang na program. Dili, kita mangulong ang guru. yan Itong madaputan at kapagawasa. Isip namin, mga sahat be, akaadat na persarna doon ng guru namin yun. Isya lang ni, permusik namin, ang matat din na pananghanan ng natiyo, asahatan na doktor namin, kaya mabutan si Diyo. puji-pujian jara hamolatio di pasaha rohanami nabungon todopamu alele bata Jehovah partenggan basa di bagasaan partikienon takas dihilalahami Tuhan dengan libasan natotong mengaramo tingulu nami sahat tu partikienon jala mulyati mali amang nabasa molo pediako dipikion udan pangalapoki udan paremian saluhur na ipakilalahok kami holan alami dengan libasan do ali Tuhan mulai di mali Tuhan di ulon saurmatuan ni inana holongi kami di bagasan sadarion dison di jolon nami radesi panganon si inumon nasya kamorau min pinatupani hasu hudon nami atong jumolo mahwali Tuhan mamasu-masu si panganon si inumonon andorak sohupangak kami asa gabi tau pergugos sibuk tu pamatang nami boy kami manguduti ulon nami tarundu mobi mamuji dohot pasangapon guarmi nama kirim dope kami anya mang nabasa di ulon nami di bagasan sa daryon posrohan nami natotong dotot tinto di perbadiay manuturi aka ulon nami siya nama muhay saha rodi na mangunjungi di partua ni ina nahu haholongi hanya nali Tuhan atong jong-jongi maparpungan namyon marhiti-hiti totin asa mardala di bagasat dame dot las miroha ima Tuhan tangiang napasat kami tujolom mangasahon gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tu adopanmu amin Amen. martua mangamu Si bagi jagali sa harap na hamu tu jolo. alam nga tikipe mardalan diamu parmusik nami mare dehita sa buku di nomor 312 ayat 2 nunga dilehon ho Tuhan si panganon nami tau hasangapon diho manuai huwai kami pamatangi rodi gogona sude tada nalasro
diari sadarion ima ulaun saur matua ni ina sia tonga-tonga ni joro ni Tuhata dienet sian buku sada Petrus biduopat mamuka sian ayat 12 saha rodi ayat 10 dolu songanoma hatana takas mata pehudihut ale akaha holongan unang ma jaluk di rohamuna hamo hoponi naro menguji hamu unang ma songon na sabari di rohamuna marlas ni roha mahamu marguru tu saurmuna di Kristusi asa dohot hamu marlas ni roha jala Maria di nagabe patar hasa ngapon neng di hata Indonesia di dok. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ido sahatna martuama natumangihon hatani debata jala nopiopsa amen martang yang mahita totong ulahan nami dope madok muliate tua dopamu ale debata jahuba di bagasan partikianon di saluhuna asidot holong ni rohami ale Tuhan naktakas hujalohami di bagasan ngolu nami di parmudu-mudu hohami Tuhan mangulah ragam ni ulau nami siya manogok nyari sahatu tikion terlumobi ale Tuhan di ulau nami di bagasan sadarion ima ulaun saur matua di inanami opu perjuan boru tabunan nau parjolo mangadopo ali amang pardenggan basa dison dia pala partikianon di patupa hasuton nami do Tuhan ima di ulaun hapatahon nami maradopo nakka hula-hula nang sida ale Tuhan pos rohan nami ale Tuhan natotong doho mengajar-ajari maniroy-niroy hasuhudon nami ale Tuhan terlimobi ale Tuhan di si panganon si inumon naung sun hupar saulihok kami na pinatupa ni hasuhudon nami pos rohan nami ale Tuhan gabi pasu-pasomu masih panganon sinumon naung sun hupar saulihok kami gabi tau gogo sibuk tu pamatang nami margogo kami menguduti ragamnya kolon nami di bagasan sadarion tarlumobi mamuji dohot pasangapon guarmi totong makirim dope kami ale Tuhan ima diulaun nanay urutan nami ulaun habatahon nami pos rohan nami totong tot di perbadi ya Tuhan nama jongjongi ulaun namion nama niro-niroy mengajar-ajari kami asa taluk kami boy mangulahon ulaun nami di bagasan sadarion hobar tu habatahon nami hobar tu lomoni roham dia kadosa pangalausion nami ale Tuhan jumolo may urasi siya kami sa luhukna asa taluk kami hasa hatan ning hatam terlumobi hasa hatan ni pasu-pasum ima Tuhan nahu pangido kami tu dopamu holang mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tu dopamu amin dohot hula-hula namar hamaranggi situ morang manang si bituama ulalas si sadauduran mahamu deraja nami situ morang ala dua esos situ morang si bituama hula-hula namar hamaranggi si majutak manang si sumipin ala nomrodo adot hula-hula nami dipogun ni alaman nami asa rohami manomonomi hula-hula nami baik kamu ma musik nahu partisip Tuhan yang penemar barang
jatuh di nang dihi tapi di seluruh na dengan ketutup di dalam barang-barang di hula-hula nih barang pemurota hula-hula barang-barang di bus rumah tak dia pasal dua ini dapur namanya bisa dibuat nak kata seribana dok harba bir ini emang maluku sama dia penuh dia orang itu tanggal itu semang rohan para depan dia pun sering itu saya baru nama baru tu pasal itu memang tak boleh tempatnya baru bermula tu mampu ambil kami apa sama ni mereka pun dia abang par musik kami disuruh ngajong-ngajong kami bisa luhuk nah dia ambil apa parana kan ketutup bisa hula-hula nama rapi kita lah pasal top harba bir mengambil matu dia baru nama sesama ni kan situ dua main pernah asal ibu main ke tanah liat dengan datang bayi itu orang yang kopi los di bagian satu jam mahami bangan liat los di sini mahami pasahatot sebir ni topi soalnya itu bapak zaman musik naumpat tu sih asal dikatakan di pasata kami habis gurun dulu ke dari Son nung ajong-jong hani ang guru, hula-hula na maramarangi, nung nadusrohan kami, ima di ulopar sa Ramadan ni napuro na taholong yon. Hata ni Boraspin, sika ni Emenawar Dudu, na nihuti ni natulang mo, asa doon ang namin masamang hata ni na dua-dua, sinuam men na dingin-dingin jono tusimaltun. Di mo pinopar na puro namin yon. Horas to di malingin, pir to di bato. Hani hula-hula karena marha paranti tuh lima tuh nunda pasti mau lima hani pasti tuh jadi tuh jadi pergi tuh ini baru namion parinti ho hahang diri nasi dan asa beda kan mama nasi nopak Rajani pemurun melihat pikiran. Jadi sesuai perkataan tadi dua hari aja jatuh lulus naga di patokan di perkataan itu resume alai mulai lulus solong lo dan batasi Rajani pemurun ila. Jadi langsung lima ala takas dong foto kami. Roro apa na tubing botok kulisinor yung mardagan naman ulos na kakakay na tubig doon mapalagarik ko papakton doon ulos tolong nakasahan namin mo po masuk mga doon ba?
Langsung masuk ke jalan deh. Maju mo siya, tulo. Tayo jawab baru. Sopi. Gabi, ito sana. Dua dong kami siang segitu ama. Sabar ito sana. Jarak ala rodo di beri kami. Abang baru nami do tubuh na tu. Alai mula tu. Lain nami do iberi nami. Ulas solong be. Arana nak tabatas tatuari ulas solo. Isa tong ipikiri hamunan wang naman naban kami. Ulas naman dana Roma ni pasaton ulos tutubuh ni na baru nami. Perhatian di Panginoon namin at ituhata, agit lang ditambay na si tuhatang na sila at kapasapasuhan. Jadi asal pasatami ang ulo sa sila. Nagkamu na mga musik na pag-isa. Gabi, Di ito sana sana. ngajontong kami siya hidup dalam orang-orang di sini jutak. Salud na mami paparang lupu itu asumanibu. Gabi, ito sana. Amang borudos tu pakai tanah udari ikui na Maria Raja. Miara kabatono do natulang mo. Alay kilos mirohan pa. Toluma ulos mahami itu pinopar ni naboru na ulang kamion. Beda mang mga tao pa. pakai data ulos polok nama so tidak kita kena marah-marah uduk pada kita teh kurang keson
dan tuatong yang isopo. Nung gajang umur ni na baron namiyo, satu nomor ini, satu nomor nomor ugat sa nama umur muna satu nomor kopi. Yan madudu. Asa na puna doon na tong ditagan, pulos doon ko di baga sa sopi. Disol tumajong-ujong kami sa luhuk na siya di hula-hula na marang-maranggi, molotumpi kami mangulo si bedang muna amat tadi batado atong antong mangulo si topi. Asal dia siya naranamat tong nandiluwa di bari-bari panituan, sa si marohan nga mat tadi bata dabok maaka di jalahan jumpa matong nandiluwan sa pasuli sa tubatian. Nung di pasata din sa luhuk na pulos-pulos kami sa ludaw-ludaw ng oragi. Saat na keparharasan dan saat na kepanggabian. Soalnya mga kasakal siyang hula-hula na marhab Ang kakilala kami sa luhod na, tinggan di ba sa muna, mga di ba sa hatamu, tuhami sa luhod na, lumawi pinoparni na tutuan, kakatanyang muna. At pwede mo, ang katulang namin, idok na dua-dua, dang suko, inabulong ya susako, jadi balia, dang sudat uhum, nampay papenan namin na susadiya. Nuay pay katulang, nang Roma kami magdapotok ka muna at kabargiling muna dang na mga turhami reza nami asa ba't mo berisa muna reza nami Tony ma jadi pagati mak yang roy na perkelikot tadi na laho maksud pagdiri mak.
Pirma tot dinami luhut na lumobi pinopar ni Denamon luju-luju ma na kapasamotan. Matutu. Las dibuat kamu dotong nang kaning ima songon ulus sidorok rabu dohot ulus bolong nang pinasahak muna tuhami lumobi ma di pinopar ni Denamon sayang giak mamar di tehon ulus nang pinasahak muna akka tulang tuaka pergelengan muna nang bertaba-taba ma akka pasu-pasu nasihat tuhat tay alam iya katulang tuhunan nami ma songon nidok ni natua-tua harirang may na namar halto dulu ma namar rubian horas mahami akka pargeleng muna nang majalo ulus nang pinasahak muna marliba gada ng padihamon tulang nami sika ni na mga liang Matutu kami mabunati. Kasi matuturuan rata kaya akka pasarap kamu di jalanan. grabe ko lang Jadi hatta muna mo sa dison imatang batang guna-guna. Kasi matuturuan na punta. At matuturuan di batang dan kita bay mani hamuna kabas-basulan. Kasi ang mga sa naglatua bunanya puli di duris tabongan. Semata-bata mani hamuna uli. Jala suami ng at pangamuhan. Sa dalawang masong naglatua halto na naman halto do porta na naman halto niya gata dung marmea horas mahami hula-hula mo naman jalo tugad nga maagi hamuna buru namin na mga liyan majujur jadi hindi na kami saan baru tas ko ma tulang jalo haruma mubah hadis majuta jadi muna ma dia muna para musik namin ano nga simpul haro namin siya hula-hula na marang-marang asasahak babi na mamusugi asaraholo sa mga ito-tua tinaho multiyo tinati parwala badamang mas tiyo-tiyo badamang mga tumura sa kata noang pe kudu dihami baguse di Banggoram ima dihamu reza nami hula-hula na poso ubasa tani ma tulazay sirait manang na rasaon so ni ma dohon sitorus pinasama martikin to reza nami Kita makasirait manang nawasaon. Para nang dotik itu kita pagjuwon. Asa besok kita mengaradi di jojo ni. Para nang burut tak. tulang nami nung roto po kunya lamanon asa huto-huto mo kami tay kamu ma godang mabarisi Kosong sesuai sederhana kita kami sen narasau gawe reza nami salah ngadot kami bertukar cita di permutin ni napur nami om do kami buan bison nomor ludu sekat ni gawe reza nami perbuatir sekat ni nomor ludu jadi sonar kan guru sama satame satu mga dekane terus pirong Tuhan tadi pertama nama masing-masing. Majuju Jadi sekat ni sesuai pengrapat dan antara dulu. gawe reza nami Kita dulu kami mau cepat guna deh. Arong do kami buat sekalian dot ulus stor rapu dot ulus nagajam. gawe reza Jadi menurut kami saya ada main pembela kami. Apa ni? kami Kamu memahami memahami. Kamu jauh musik apa tuh sih?
Mari yang itu dinami nanti shopping pasar kami mah. Kami gusto di Bapak. Saya may tuwaran ng Bulgari. Gabi, tulang. Saya po pulang sa Gineo. Lagi ya, gini. Bisa di zona murung dong. Gini, kopi muna rin tulang. Buat tuh so, kakak Dua bang hirang namin. Pero po sa musmahan ko, obrang na nyo, katoma, jalan nga di pasar kami be sobat ko na dapat kota di lauta sa dayon ulang niya tuwa sahur matua Ya, itulah. no amang barunak kani di pasar kami do boras pin so man dati ni eme na marudu donan nami masongan natan ni tua amang baru firma poki songdol pasaloman firma to di nasanuna nang luju-luju akka omongan. Tujuh. Mabarti pagkagapta ang baru ima Ya, betul lah. Januari ima ulus herbang manang ulus tahunan. Naong di pasat kami tuhan na ima ulus nagadang sa torok ragu. Tuhan nami masong mamatan na tua. Alitan mga pagabi pinidalon duluan. Ari muna mga gabi sa luna o para ninaboro namin ng gimulo di alat tahun. Tetong mahita di dongan Tuhan. Tujuh. Amang baru Gabi tulang. dang pulo roha nami rosala nami di ilota sadarion di ulo kami do kami namar dongat tubuh nang somoni boru bere dongat sabadan dot akka orang di ulo muna siap kami sirai do situru Gabi tulang. alami amang baru diwa kami do ulo solong asa tadani holong durhatta marhite ulos sadarion itu pahi de batatu itahay pasot hasehaton agabian dot akka las diroa ala niya mang baru may kamuma dua sada baru markat timang sada maboru ay masahatan ulos mahami tupaparan ni napuro namin ng jumulo di alap tuhat taon ba't kamuma jo musik na obar tujuh
duluki na marohyan. Ari muna ma saluhna gabi na magdalo itabba na mahami na mga liyon. Matuto. Liwa may napanutungan nitudong ulung-ulungan. Sa pumadya mo saluhna na nungon, si Roma tuyulonon, akka sila sterohan. Matuto. Di batik ko mahujur ito binitapian. Oras mahamu po parang ni nagpuro namin ng jumulo di tuwata on tudabana ng akka pasamutan. Sa panggabian. Nung ngabe di pasatami ulos do turaspir. Dia pala ulot ta sa darion. Saha may ta sa lunat panggabian. Jala totong di dongan ituan. Basta muna nung nahubang kilala kami marhide. Ima ulos nang pinasahat muna tuhami lumumi mato pinopar ni day nangon. Nung nahubang kilala kami sudiat katulang burzumunay. Alani ito lang tamahami ro magtaputok kamo. Didok na tua-tua dan sudah dan sukot na bulong ya sasakot jadi balia dan sudah na uhong nang pepapenan nami na susadia. Alani ang katulang na tulang ng ro mahami magtaputok kamo na dan na mga tuhami ang katulang atau pamuman bersama. Raspir nang binom muna tuhani hasuhuton ang iya mamarhide boraspiri at katulang lan pirma at katong dini noon ang kapinoparnide nangon dinamagdalani at kamuluna ng pinasahat ni tuhani asa dohonong masong nidok ni natua-tua pirma pagki bahul-bahul mapasalungan pirma to ditaluhut na julu-juluma na karasamotan hataniulos ng pinasahat muna at katulang tuhami lumobi tuminopar ni Dainangon nung nga di pasahat tamuna ulos si Torok Rabu ulos nagajang dohot ulos solong sayang dia mangarhitihuni dia katanyang muna marhitihun ulos si akatulang sa totong ma di ramoti Tuhan ang kapinopar ni Dainangon di pudian ni Dainangon ang giat boy hami boy mangulahon at kahubar tu nani halomon ni rohan ito ni halani idohon mason ni dok ni natua-tua harirang na marhanto dulu do na marubian paras mahami pinopar ni Dainangon na madsalo ima ulos si Torok Rabu do ulos nagajang ulos holong nang pinasahak muna tuhami marlibag gadda madihamur raza nami sika ni na mga liya sirok boto kami tulang maliate mamang arirang mana marhalto dulu kilo na marubian oras mga misalu na namaddalo tutabana ma diamuna pinopar ni nagpuro nami na mga leon matuto makalusin namin ditawin na multiyo di bayat kepanuhatan kalau masih kekyo jalapadon matuasahan Pungurahot kami ma ano ang pungurahot kami masih matuan ibor nabarjolo abarita napadulahon si Mamora napatuluhon manulang
na paupaton sirait sekaligus ma dohot borumatuan nami Mula sa mga bituhan, mula sa mga nang nakita sa luhod na. Siya kami, si Matuan ni Borumona, at Balita Margana. Grabe. Bukubi kami dari tayo, sahak matuhami, ditarimot, dinang marutong modo, si Matuan yan ang namin. Upay lima, araw namin, dipertikyan nun. Grabe. Jadi siap karoro nami, siap kami si Matuan ni Borumona, at Balita Margana dohot rombongan. Molope, dinahurangan nun, nanay si pasasong namin Tuhan mo. Dan naman upay kami. Dan tolak namin depe na mga upay di hamo hula-hula namin. Alay ala na songonima. Surban na songonima pangalahona. Molo petong songonyan mo kabahinan ni si Matuan ni Borumunon. Marudupok kamo. Molo petang lison yan akong namin sa udurak kami. Marbahabay ng mahamo. Sa dapat mga kanauli na ringgan. Tu hela mo na tu anak namin dohot. Parumin namin dohot upahok po namin. Grabe si Matuan Borumami. Las maraw ang una, di aroro namin di nagatat tikyon.